Gdje ljudi, ostavite te telefone više, pa samo ste na njima. Malo sjedite, da malo divanite. Hajde sjedite. Kako je zapravo lijepo živjeti ovdje, u ovoj našoj Baranji. Pa imamo sve što nam srce poželi, a što je najvažnije imamo školu. Da, kako je to lijepo imati mogućnost obrazovati se. Društvo, meni nešto pada na pamet. A kako je to nekada bilo u školama kada nije bilo tih hika tehnologija? Ja nikad ne bih mogao živjeti u tom vremenu. Jer nije bilo kompjutera, tableta, telefona, čak nije bilo ni Instagrama, Twittera, TikToka. Zamislite kako je to bilo lijepo. A mogli su pričati, družiti se, trčati po zelenim livadama. Te vaše zelene livade, to je apstraktan pojam. Bose noge, vjetar u kosi. Igrice su prava stvar. Da, igrice, školica, lovica, skrivača, skakanje u vreći, gumi, klikeranje, indijanci, kauboji. Pričala mi moja baka kako je to nekada bilo, a i mama i tata. Ej, dođi k sebi. Tko govori o tim nekim predpovijesnim igricama? Ako je to nekada tako bilo, ne mora i sada tako biti. Ovo je novo doba, digitalno. Igrice nam paraju, tuđu nas. Evo, na primjer, ja nikad nisam bila kod tebe. Pa naravno da nisi bila. To ti se danas zove privatnost. Bez najave ne smiješ nikamo, a tek privolu ako ne doneseš. A ako i dođeš nekome pred kuću, vidjet ćeš natpis. Privatan posjed, ne ometaj, ovdje čuvam ja. Djevojke, ova tema koju spominje, iz koje to igrice? Kako misliš ovdje čuvaš ljudi? Pa zar nisi vidjela kod drugih ljudi taj natpis? To ti je sada moderno imati. Evo, možda ga su svi postavili prošli tjedan. Razmišljam da ja nama postavim. Moja baka kaže da su ljudi nekada postavljali taj natpis jer su imali psa u dvorištu. Da, a djeca bi zadrikivala te pse, pa se čuo tako glasan lavež. A sada, ako imaš psa i on laje, završit ćeš na sudu kao što je završio i pas Mirno. Ma glupost. Vidio sam to na TikToku. Mogu je predložiti to svojim roditeljima. Možeš to shvatiti, jer sam modern. Hej društvo, pa ja ništa ne razumijem. Ljudi, moj djed je stari Baranjac. Kaže da su se djeca nekada za vrijeme velikog odmora igrala i družila. Nije spomenuo nikakav ni Instagram ni TikTok. Tog nije bilo na njima. Pa naravno da nije. Nekada to nije postojalo, zamisli. Internet nije postojao. Pa kako su onda pisali lektire? Pa dakle su ih oni prepisivali. Ja bih voljela da i sada tako. Družili bismo se više, a ujedno naučili puno toga. O ne, za mene bi to bila noćna mora. Pa sada kada slušamo priče starih ljudi, to uopće ne zvuči loše. Dođeš iz škole, ručaš i onda se ideš igrati. Ne moraš se više zavlačiti u sobu i vrijeme provoditi na tom telefonu kvareći. Pa nije ni sada loše, zapravo odlično je. Sve mi je dohvatilo ruke. Moramo se zahvaliti ljubiteljima interneta i društvenih mreža. Tako je. Hvala ti Mark Zuckerberg. Da, hvala ti Mark, ali hvala i Bob Kahn i Vidice. Oni su vam izumeli internet na Instagramu. Pa da, morat ću pitati djeda poznaje me. Oni su sigurno iz njegovog doba. A do tada nam ostaje da prikupimo što više informacija i saznanja o tome kako je nekada školovanje izgledalo, da bi više cijenili sve što nam se pruža sada u doba moderne tehnologije. A do tada o tome ćete čitati na Facebooku, jer ako se nije objavljeno na Facebooku, onda se nije dogodilo. Zamislite, možete popiti virtualnu kavu, pridružite nam se. Da, zajedno ćemo proskakati pametnom pločom, eduvizijom, tutorijem, dnevnikom online nastave.